amwachini kongoi Jehova amu kakokonech betut nemie. So amache kotomo ketestai en Sunday school inyon amache kesa asikotoretech Jehova. A mwalimu neng'ong Joyce Kaptich. Ongesa uno. Jehova kwandanyon kiweche kongoi en saini, kongoi en betut nemie nekaikonech. Kongoi en lagok chekakobwa Sunday school Jehova nenyon. Kisoe siberurech chekinetigei ng'olyondeng'ung en betuni. Kongoi akobo echek konetik yekitesetai en boisieng'ung Jehova iberurech ak iyoiwech nemie. Yekinetigei akobo sobet nebo Daudi iberurech Jehova nenyon. Amu kakisa en kainetab Jeiso etindenyon. Amen. Kongoi lagok, amache kinam any lesonit nebo betuni Ibrahim. Ako tomo keit yondon amache ketien ak kemwa ng'alekab metit. Makokinetkei? Kitinye tiendo ak ketinye ng'alekab metit. Amache any kinamen tiendo kondoiwech Abigail Cherotich. Ongetonosen olon. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. 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 Maisha yako atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Maisha yako atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Masomo yako atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Masomo yako atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Maisha yako atawale tu, maji ya Yesu atawale. Atawale, atawale tu, maji ya Yesu, atawale. Kongoi. Sikoberurok Jehova kautien tiendo nekararan. Amache any kotomo kebe lesonit kinam kemwa ng'alekab metit chekokinetkei en wikit. Amache konomwech Abigail Cherotich kora en ng'alekab metit. Otokotin any lagok en ng'alekab metit. Losno Jesu. Amen. Losno Jesu kora. En kanutikchuk kekurenon Abigail Cherotich. Amamwowok ng'alekab metit chemiten kitabutab Mathayo kurgat
tisap koitet aenge komwoe kole amorwo simakirwokwo. Losunot Jesu. Amen. Losunot kora. En kainutik chu kekuron Annabel Kiprotich ande ng'olyotab metit nemiten kitabutab Komong'u kurgat 20 koitet 16 komwoe kole ameboryenchi chitab kokweng'ung en lembech. Losunot Jesu. Amen. Losunot Jesu kora. En kainutik chu kekuron Faith Chebet tam amwowok ng'olyotab metit nemiten kitabutab Komong'u kurgat 3 koitet 5 komwoe kole imong'un Jehova en muguleldong'ung tugul ametiengei naeng'ung. Losunot Jesu. Amen. Losunot Jesu kora. Amen. En kainutik chu kekuron Annabel Kibet mamwok ng'olyotab metit nemiten kitabutab Petero netai kurgat 1 koitet 16 komwoe kolen egu chetililen amu atilil ane. Kongoi sikoberurok Jehova. Okilgei kou notet. Matoutien ng'alek chekamwa matoutien sikoberurok Jehova. Somae kinetkei lesoninyon nebo raini. Kakechobok? Aya kotomo kinam amache atebenak tebutik 3 chekobo wikit nikonye. U noto? Kakechobok? Ongekas tebutik ko. Kale muren. Atinye werik 8. Werikyuk 3 ko murenikab luget. Agenge en werikyuk ko mestowot ng'o? Jesse, babatab Daudi. Aya, tebutiet nebo aeng kakechobok? Weri abute kibuganet. Ayoki kechirekab kwandanyu. Ng'o? Daudi. Kararan. Natebena any tebutiet nebo 3. Mache kotolelyon ngorienyun. Kiatyem betut age anam age en kechirekab Daudi. Kibaran Daudi. Ng'o? Kongoi any amun taobwoti kele akoi matongebutien ne. Amae kinetkei any lesonit nebo raini. Ele kakibakakta en wikit konye. Kakinetkei akobo ng'o wikit nikonye? Korutechin ano Daudi? Ole miten asikarik. Asikorai konyoru chito neo. Kikalok choto kikuren ng'o? Goliath. Koko amun taobwoti. Kingonyone Daudi en kambitab asikarik amun kiarutechi chetupcho. Ko kikale amache nyekebargei ak chichun. Amun kakoywei asikarikab Saul. Kunondon is kekas any kele kinyo any konyokochopchigei any Daudi abakobargei ak Goliath. Kikakimwa kele Goliath ko chito nekiming'in anan kiwo? Kiwo. Akokile kikakeren metit koroisit neo akolach ngoroik chebo boriet che nyikisen akotindoi rotwetab chok ak ng'otit. Ki chito nebo boriet lakini kiwo kimokonye asikarikab Saul. Ongekas any raini kit nekiyai Daudi tugul kobokobargei ak Goliath. En lesoninyon nemwoe kole kobaregei Daudi ak Goliath. Ongechobokei any sikekase. Ko en sirutik ketindoi atindoniot akobo Daudi niton kobaregei ak Goliath. Kokile kichopchigei any Daudi. Ongen is ole Daudi ko kimestowot, makikakinetkei. Ko mestowot abakora koibote kirokto akoibote mabuketyin is mara nebo amitwogik. Kunondo kokile any kokinam any sabarit any Daudi kole bakibaregei ak Goliath. Amun kikomwochi chetupcho kolenji toreton Jehova kebargei ak Goliath. Akonyokochopchigei. Lakini kichobok ko kou nondo kityo kou mestowot mawa kou chitab luget. Kaokas? Kokile kwany Daudi yekangoit yundai koker Saul kole bangotindoi ngoroikab luget. Kole ko rahisi kiterter en luget. Kongelaitoriat Saul kokoi ngoroikyik chebo luget. Ongeker kit neten Daudi maming'in okwek sikikoi kora chitab chito neo. Maetu lakolokyi ngoroikyik chekibo boriet akolenji bas abobargei any ak Goliath amun korokonin tuguk chekibore. Kokangolach Daudi konyikisekitu komamuch. Korek akolei laitoriat Saul kamwa kongoi bakaktan awo kou kit neu toreton Jehova akokonon kimnotet. Kakoker? Kimong'u Jehova Daudi akingen kole terterchin Jehova Filistindet nekiko.
Ile kochobok any Daudi any akwo akonam any chemashindariet. Chemashindariet kinokindoo koita asikiyayai. Ingen boys, ingen weti ng'alechoto. Iyoyoe akowirta kwendi koita kabisa kolobot. Akile kokwai koiwek mut. Akonam any chemashindarienyin akwany kole bekebore kapchemosin nekikuren Goliath. Kakekas yoton akile kingoito any yoton kekwong any kityo kele okay. Lakini kingen Daudi kole toreti ng'o? Jehova. Ongeker en pichaini kichor any chito Goliath. Tiana Goliath? Tiana? Oo kabisa. Ko tiana Daudi? Mingin. Ako kasiach ine kityo chemashindariet. Okere ile kalaktage Goliath. Kalach tuguk ngoroik nyikisen chebo boriet. Ako moe kobargee bichon twan. Koker? Haya, ongeker any atindoniot. Kakile kong'et any Daudi kokakochopchigee kwoi mi Goliath. Kotakan Goliath akole kakonyonjon ak kirokto ak kit nemobo boriet. Lelen borton ano amun kitindoo ine Goliath tugukab boriet. Kale kolei Daudi kanyonji en kimnotet nebo Jehova. Akile akocher any koita en koiwek mut chekikakwai kocher koita ata? Agenge. Akonde chemashindariat akoyayai akowiren Goliath Daudi. Akile kokwer Goliath ano? Ireu. Kokingakokwer kochut orit. Kokingakakochut ireu koru. Akile kiru kityo Goliath en ng'weny kole kosiemo akome. Kworokes any lugetab Filistia kole kakebar chito. Kworokes kabisa akile akorwai amun kakiterter. Koker? Kiterter Daudi Goliath en kimnotet nekikochi ng'o? Kimuche Daudi kobar Goliath? Kimakomuche, lakini kitoret ng'o? Jehova. Ongeker lesonit nyon lagok. Mwowe ine Jehova en yono. Matin kimengech kouni kemi Sunday school koribech ng'o? Jehova akotoretech. Matin kebune tuguk cheuen anan matin komi setani kotoretech ng'o? Jehova. Kiterter ng'o? Setani. Unoto? Matongiywei oindet ongenai kele konech Jehova kimnotet nekiterteren setani. Kou yon kikaterter Daudi Goliath ako kiwo kabisa Goliath. Kimokomuche chi kobar, lakini kibar Daudi en koita agenge nikokoi Jehova kimnotet. Sikotoretok Jehova en lagok. Yoekitu tokomi Sunday school ko Daudi akine muche kitokomi Sunday school. Ngesoman soto kitokokakikechirek ko kitomas koet. Lakini kitoret Jehova kobar Filistia non kiwo. Kotoretok akokwek Jehova yoekitu oterteri setani. Amun konok Jehova ne kimnotet. Amache any keker ng'oliotab metit nenyonet nebo raini. Ongesoman lagok. Tienwogikab kolosunet. Kurgat konom ak lo. Ak koite 11. Mwoe kole Kamuktoindet ne among'u moiweisiei. Tos imuchi koitane chi? Ongeketyin lagok simakiutien. Tienwogikab kolosunet kurgat konom ak lo. Ak koite 11. Komwoe kole Kamuktoindet ne among'u moiweisiei. Tos imuchi koitane chi? Sikotoretok Jehova en lagok. Sikokimitok Jehova yoekitu omong'u Jehova kou Daudi. Ongesang. Jehova kwandanyon kiweche kongoi en lesonit nekainetech en betuni. Kongoi Jehova nenyon amun kaiborsechi lagochu komong'un yeekitu Jehova nenyon komong'un akotienengei kou Daudi. Kongoi amun kainetech akoiborwech ng'oliondeng'ung. Kakisa kilosun en kainetab Jeiso netindenyon. Amen.
Kongoi mising lagok sikoberurok Jehova.